Kardom katoka vea panta nang lituma pan arleng channel hin pen kardom pajirlo. Peni ke Karbi subject a MCQ a putakle chetan lo nang. Tangte pangcheng phit lo nang. Question number 1. Lam son ko ando. A. Son. B. Sonny. C. Sonthom. Answer B. Sonny. Question number 2. 1978 Aningkan Karbi alamet along Furki mo pipot sikedo. A. Karbi long rike long. B. Karbi alam pen lo ke thancheng. C. Roman adak pen ketok long. Answer C. Roman adak pen ketok long. Question number 3. Roman adak make ko ando. A. 26. B. 25. C. 24. Answer A. 26. Question number 4. Nipi alam ni ching hon chenam. Komat alamet posi kining jelo. A. Ke hai be. B. Longkam teron. C. Bong long terang. Answer A. Ke hai be. Aber ke jong alamet pu ang bong bhasa sanman anong e ke long komat lo. A. Samsing Hanse. B. Durgeshwar Singnar. C. Bidor Singh Crow. Answer C. Bidor Singh Crow. Question number 7. Aron ateng akitab komat alamet posi ketok lo. A. Professor Rongbong Terang. B. Bonglong Terang. C. Dhuneswar Ingti. Answer B. Bonglong Terang. Question number 8. Komat alamet po abangsi kechengsi Karbi lamet amei phu keman lo. A. Longkam Teron. B. Bonglong Terang. C. Professor Rongbong Terang. Answer A. Longkam Teron. Question number 9. Karbi lamet amei keseng komen tu aningkan lo. A. 1963. B. 1966. C. 1962. Answer B. 1966. Karbi lamet amei kupi aphansi keseng lo. A. Lamet kabuchi aphan. B. Lo kacharli aphan. C. Lo ketok aphan. Answer A. Lamet kabuchi aphan. Pini ke ladang le ington iklona kardom.